bay shubun sa hisian pat mo nga kum jong secretary jong ka nyusu nga kwa man wan bat pinsyai ka ka baja bat ka kias halor tu baja halor ka AVPP bat ka nyusu te nuru basdang bay hite ketua kias ka dei bay ka HYC Molai Circle kawan mo ban pen stop no itu program jong ka Hindi department ki bumu penyat ki bay collaborate bakar RSS te mars nyo jing tip ka HYC Molai Circle ringkat bat ka newsu tingyawan ban pen sange itu program te tangkom ta te kini ki na Hindi department ru ki cooperate ting la yo ki jing thok ki babyang ba ba kani ka RSS ru kai dan bentalam Hindi department te to kala shuya bi kum tu te hadian kum na sni ban shuya thu ma kai ka baca kum na sni ki phone ki dekat jong ka EVPP mo to kan biang sumer ki ong mangan kendu yang te hapor bakal aiwan kendu tingla iyo banyak keren kat tu kat ni te namar bangi tu sni don sendan kani ka varsity tingi kameyo banyak keren ba tela adap na kum tu te skum shibit demiet nakaliang kidon ki bengi jing tip mo kidon ki briu ki baya te janjong le dia ki wan ha po ni hu te kalau ko insiden sapi mas ndak wan kendu tu ka ni biang sumer ka khot jong ka EVPP ka student wings jong ka RSS mo EVPP te kalau ko insiden sama ba kum shibit damiet kidon se ki briu ki be te janjong te ngab mandor ngayat pahara mo dak kali tinggal ap sisai ta ki briu te bat kum tu bangla batai haki news kan te henry ladap nang tu ila long alert bangi ila long alert bahin dia te kanika HYC Molai Circle ru kalau ong ngi dengan long alert ba namar ba kam sngan pi ngi ru te hadien ladap nang tu ka jasa ka holi kuminga tip mo ka holi te vice president jongi mo udan hani kampus te uyo jing tip ba kidon ki khot ki banabar ki wan yale kidon ki bri ki banabar ki mut banyawan celebrate holi hani ha kampus ni hu dia kini ketika institute fi ngimju sha ki kena ki banabar banwan yele akmen hani hapo nihu te marsnyo jing tip marmar uni vice president jongi Easterson Soten ulet ban mo banyak keren beta ki brio ki banabar te onda wali keren ka belingo kalong baik ba ki de di khot EVPP hi kitu jongka nibiang sumer ringkat bat ki perlok ki jongka mo ki don lang khasi dekhar ki yawan ban celebrate holi hang ni te dedep nang ta uni vice president jungi phone ya i security in charge ban be no iki namar bamju sha pi kani kedika institute ke bangim sha iki brio banabar bat kamlong hiru bakin wan ki brio banabar ban yele kemen hang ni claim da yo kajing bet nanur te uni vice president jungi haba ulalek ban keren ya ki kila sedang keren he ban la sedang keren he ban ringkat ki jindon jing gigat la sedang keren he ban bat nang tahi namar bikiabun maki vice president udan tang ar langut ki prok ki jongu te hata kapori usah ta aktif udang lek ban be no ki ban ong bakani kamde kajaka bat pinyele kemen holi hang dia ki bale holi hani ki debit hik tang ki na ban ni bai te vice president bola li ong kumta ki ta aktif ban yu te ki don kumba ars pangut ye kat kum ka jing tip kan na kitu ki baya celebrate holi hang dia kitu ki brio ki badai na po ni hu ki don kumba ars pangut ye ki brio ki ban nabar te kan biang sumeru ko dan na ta ki khot EVPP ru ki bon ma gidan te ka bas ngulingo ba ila dia kim yo i ke ba jamanu ba ta akti henrei kini ki khot jong ka EVPP ba ka tu ka wosi ka kim yo i ke ba ja henrei pindi i ba ki mi hani uspat ki ong bing yo i pi pindah sengap bahai tu news bakaran kamtam bakaran ka bakaran kani ka organization mo wosi mo pindah sengap bang tu pinsung thu ba baka jingkran ka jongka kalong lamler namar ba sipang ko ong ba kadon sipang ko ong bamdon sipang ko ong ba kadang lek ban pengkre ka bam kamdon te kindala kli biang ki news mo ko ong pat badon te tang hatar pla sung thu pi te nakaliang jongi ka news suhi ke ngimsha kumi katu ka aka bakan jahan ini kumi tu kijat jingja bikin jahan itu bahkan pensiir ka shong sngan jung khna mo ta kadang ngimsha inu ki bede na barhi jongka nihu ba kinwan hapo nihu bikin celebrate kini ki tamasa hani hapo nihu bat ngila wat ki jingtip ki jingtho ki yo jingtho nang nu banwan de na i DSW ki kamyo ki jingtho nang ta i assistant registrar yang claim ai jingtho
dia ka basulingo ba ki yo jing tho na nu te mentang gidang wa ita ka jing tho ba ki yo bakin ya celebrate holy hang dia ki beri ke manabar dia nang taru ngi solingo ba balai ka tu ka organization wosi ka don benta ban tuklari ka ka bajahang ni ki ong ngi bla yo jing tho handrei la dangi pan ka jing tho mo dan po ni hu ki ong ba klem ai dia tangka tahi nakaliang ka jonga ngadon Malaysia pinong ya kata nomor ba katu kila adon moh ki jingya celebrate hang ni moh pinong kai ke bompat celebrate Diwali rung nak celebrate ki kena pulih ni kila celebrate ke Diwali kila celebrate ke puja ni la celebrate ke Christmas ba buan teli kita masa ni la celebrate ni nomor ba ki dei pitang ki kena nu kam ju jabi ke te hendrai sinwan ki banabar te kaja te kila sung thu hi manu bale menshua ki dia dengan kena nu menshua ki por menshua holy ki celebrate kena nu be kam juja kan kuno ndrei menta seman ki banabar kan ja to la sutu ipsia sei jubab ipsia menu bakla menu bedai kata kan menta hi nakaliang kan suru nila isim kya bai to ka kies ke baja ya vice president jini te nila ya push ya ka administration bahkan sim kya bahkan sim action ni ki brio ki badan kti halor jong katu ka jing shu ya vice president jini bat nakaliang police department ru nila ai ke jing thot nila file ke FIR ke kabasu komen ru kalong ba HYC ru kla sim kya ba kini HYC CEC kla sim kya ba kini badai ban pin sitom ki brio ki ba tak ki vice president ni pek mo ngan ngin ya keren dia kata kan ki don ki seng ki banabar ki sitwan hani kan henrei di kiwan ki biang ki tho ki biang na dong hadong kan bat karu komwan ga jong kiru kalong kabasu tunat long nia paria nia keren nia syong nia sutunat kan henrei season 1 kini kan kini kita kuat jong ke EVPP baik kami kini ke jengklumar dia nak kalian ke jongi ke nusu baik yang ngida kang persya kini ke EVPP mo kini kita kuat ke banabar bikin wanrung ni hu bikin ya penklumar ni bikin snai ke jengklumar ban pensyong siir mo yuk na mar kani ketika kacaka puli dia kam dei pi ka kacaka bikin wan le politics mar ka jwan ka jong ki yang ni de ban le politics